uyeza uyeza yeza umhlaba uya kumapha ami kwakho wenoma basezulwini njengoba sisho sishabele sithi bawugijima bekufuna kukholo wabo benkolo lehenye inkolo kodwa usicelele wena uJehova nakwabakini uthi inkosi ngicela ukuma kule platform kuze kufika abazongimemeza kuze kufika usuku lwami lokumenyezwa ngoba abanye abantu bagijime umuntu ebusuku ebhungwini bakhe ephathe kahle ebhungu bakhe azongena emsizweni kuthi esewushaya igoli esesenethini esesema-18 aphume ezulwini hayi le ndlela sihlobo sami akusiyindlela esemdala esebhunga ngesikhathi ususho ukuthi sizokudlisa qheqhe namhlanje womunye unyaka abaka bathi inkosi yamakhosi ikuba umfundisi omdala insizwe endala wajabula wonke umuntu sehambile sanda kuhamba khona manje umfundisi wajabula wonke umuntu ukuthi inkonzo iphethwe insizwe endala yangena insizwe empini bantwana basezulwini sisezulwini kwakhiwa umuzi ke wasezulwini kulamalanga namhlanje icelile kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi noma thanda xhala nomunye sicela ukuthi namhlanje kumphi umgodi omude eligcijwe kuphele konke kukhona phakathi kwethu ngoba sisebenza indlela eyodwa sihlakula indlela ekhaya noma ingekho lula sicela bonke abantwana benkosi abafikelwe inkosi abakhangezwa nesixembe esikhulu phansi komthunzi welanga ikhona into ekhona kwesinye isikhathi ungayigodla imali yakho
ithi indoda mayisihamba emhlabeni engathi nemali ithanda kakhulu imali, ithi ngifuna masengihambile emhlabeni kusonda lo dokotela bebe u6 bazobamba ibox lapho. Are you a doctor nje, but the best doctors in the world? Are you a dokotela abajwayelekile? Ngifuna the best doctors abazothatha 3 ngapha. Kwathi masengihambile bese kwendlala imali yami along to cemetery ukuya emathuneni. Lezo zonke izinto ezibesela imigexo leyo yonke isilver namagolide nayo yonke into, so that abantu khona bezobona ukuthi ngafika ngiyise khama ngiyise. Amen. Ngaphethe lo umlayelo lo wokugcina. Amen. Bese kuthi maselendele kahle bese izandla zami nikhiphele ngaphandle zibeke ngaphandle kwebox, abantu babona ukuthi ngihamba ngaphethe lutho. Ngafika ngaphethe lutho, isho njalo kusefika sephamba ngezangilethwa oyelizwe igoli phuma iwanjalo ngingenalutho wesa. Isho njalo inkosi enkulu yasephame bantwana benkosi ubhombele isitimela samabhodi udaba ezasifanta abazwe zethula zakwe phezulu insizwa ehambele kuNazaretha ethi noma isicela abantwana basezulwini icela kuJehova ithi Nkosi ngicela lokho ukuhamba ngepetrol khona ngizokwazi ukuhamba ngifinyeze izwe laselithi izwe shebe unozuhamba emhlabeni ohamba ngonyama. Ngoba bonke laba bantu abaphezulu kwamagquma uzobathola kanjani uma uhamba ngemoto? Bonke laba bantu abaseyihosheni la ungahambi khona moto uyobathola kanjani wena uzohamba emhlabeni ohamba ngonyama? Inkosi ezawuphele uhamba ngemoto. Sho ubhombele isitimela samabhodi ekawuhluphele isihlobo sakho uphathe kahle la eMnazaretheni bakho. Amen. Ithi ngicela ukuthi lento ngiyenzela ukuthi nomunye azi ukuthi even the best doctors in the world, but mase kufika isikhathi sokuhamba he cannot heal. He has no power to heal or to stop your life. Noma uma sekufika isikhathi sakho emhlabeni akekho udokotela ongakusindisa noma stop impilo yakho. Amen. Sho njalo le nto. Ithi ngakho ngithi ngifuna the best doctors in the world. Hayi odokotela nje normal doctors, but the best one. Wami billionaire or trillion angazi. Khona ngaphezulu kwe-billionaire. Wathi trillion. Inemali zonke ekhona emhlabeni, inazo zonke izinto ekhona emhlabeni. Zonke lezi zinto niyozitshala nizitshale bayonyathela kuzo mase ngiyemathuneni bese ngikhipha izandla zami zilenge ngaphandle ukuthi abantu babone ukuthi ngihamba ngaphethe lutho. Kodwa ngikhuluma ngendaba ukuthi hlobo sami omunye umuntu kethi mayifika phambi kwenkosi noma phambi kwabaphathi laba bami ezonikela abese ethatha imali le enhle ayinekile athi ayile athathe lokho kushwabene ngathi kuvele emadayisini anikele ngami angathi bekushuka yithi alamadayisi lakade kudlala khona amadayisi yazi imali yamadayisi izinyathelo nangenyawo noma ungazange wadlalo yababona okuhlelo baze banyathele nangenyawo usefe imali enhle ayinekile uthi lele yami ubusuthi le ngizonikela ngayo usho imali eshwabene noma unikela ngenkomo kufanele wazi ukuthi unikela ngenkomo
ekhuphayo ethandwa uwe nabalele ezothandwa uwe wonke umuntu athi azwaye into onikela ngayo unikela kuJehova umuntu omnye ngaphezulu kwazo zonke izinto above all akekho ngehla kwakhe mhlawumbe ungayitshelela indaba yasephana lesizwe leke yahamba bantwana benkosi into ukutshala ifuneke ephakameni uthi ukutshala baze weqa futhi nenjabulo kuze weqa kufuneka iyabulala nayo angifundele incwadi kaSamuel 16 verse 7 ubusungifundela incwadi kaIsaiah 38 mangaphazama verse 1 16:7 Samuel uqala ngaze ngibeleke yazibongela abantwana benkosi baba uloluha olosisi uvukile ubhombela abantwana benkosi ephakameni uye nenkotho lakhona namhlanje ya ngathi mangibheka ngathi noma kuthiwa baba mkhulu angimazi kodwa uvukile namhlanje ayibona lensizwa ayibona lethi manje iye ngokuba inhle kakhulu iyapholisheka manje mhlophe into eqwa angazi isihlalo kodwa isihlalo sosizi njengoba nishebelela nithi ey'bandeni kuvule zempande zokufa isihlalo sosizi awekho amanoni lapha awukho umkhaba njengoba abantu njengoba bedla ngisho basephalamende ubona ngezinqa ubona ngamalunda yonke into ukuthi laba bantu badla kahle kuyaconsa amabhodo abancazimula aconse emzini yabo kodwa kusilo lolo usizi lwebaba yikulolu hambo olosisi ampanani amangishi esizwele lethu iphuma kwanontezo bathakathi yabambubhoko yaphatha ishumbe lokuthi phatha umbila iy'nkobe lezothi namhlanje wena zikhuluma isisu yaphatha inkobe ayiphathanga inyama nekhentana ayiphathanga konke okukhona phansi komthunzwelanga okumnandi onqamne lezo zonke izinto bayethi lo muntu eseshilo ethi nceku yenkosi bekufuna ukukuhlalisa leli thondana ibisithi inkosi yezinomhlaba ithi ngolibona mntana mngonyaka ozayo ngibuya uJehova umlindele ibisithi ngicela mntanami ungiphi inkobe ibisithi lothe emkhukhwini kuphela isihlothe lezi inkobe ithi mayiqeda ukuqeda inkobe ibisiphuza amanzi iqhubeke into yasezulwini ithi ma unokuqaba sihlobo sami noma unokhothi ngicela lona kuphela yenye naso isikhathi sendabuko namhlanje sikhuluphele
sizo zonke izinto, sifuna izimali, senza zonke izinto. Sedlulile umbaba umshukela washo kanti nemoto, sifuna imoto ezibalulekile ukuze kubonakale ukuthi ngumfundisi. Abefundisi isikhathi esiningi bahlupheka. Kufanele ukuthi uma ufika kumfundisi akunike isinqanda bulise sibusiso, kodwa yena ehamba ngenyawo wena uhamba ngemoto, afika kucela imoto kuwe uyithola imoto yena kanayo. Kunjalo isikhathi esiningi sihlobo sami, ngoba uma funda mntwana. Incwadi kaSamuel 16 verse 7. uJehova wathi uSamuel, ungabheki ukuma kwakhe nobude bomzimba wakhe, ngokuba ngimalile, ngokuba uJehova abhekise. Yayithunyiwe le ndoda kuthiwa iyogqoka endlini kaJesa, kuthiwa iyogqoka, kodwa babonakala insizwe eziphakeme ezinde ezinengalo ezinde namahlombe. Wasekuthiwa nawe ngophethele kuthana hamba uyahlela kuyena ubona ukuthi wathi uJehova umalile akusiyena. Qhubeka mntanami. Umuntu ubheka amehlo, kodwa uJehova ubheka inhliziyo. uJese wabiza u-Abinadabi wamdlulisa phambi kukaSamuel, wathi uJehova kamkhethanga nalona. Yes. uJese wadlulisa uShama, wathi uJehova akamkhethanga naye, akamfuni nalo. uJese wadlulisa amadodana akhe ayisikhombisa phambi kukaSamuel. Samuel wathi uJese, uJehova kawathenganga lawa. uSamuel wathi uJese, baphelele abantwana na? Wathi wabuza umprofeti kaThixo wathi Jesa, wathi sebephelele abantwana na? usasele omncinyane, Usele munye yakulusa izinto. oyenganakekile. Samuel wathi uJese, Wasezimvini thuma umthathu, ngokuba hamba uthuma bamlande. asiyukuhlala engakafiki lapho. Yebo. Wathuma wamletha, wayebomvu enamehlo amahle, wayebukeka uJehova ethi suka umgcobe, ngokuba lo uye. uSamuel Esefikile umfanyana kwakuDavida, esefikile umfanyana wamhlothanyana enamehlo amahle. Umfanyana osuke ezimvini bantwana benkosi. Kuyakhumbula nangesikhathi kudunguzela inyanga yezulu, kukhona izikhuluzala kulezi zazazithwele abathize ukuthi lo inkosi, sekuyinkosi yena, uze azi wasagcina sazi ukuthi lona kuthiwa ngizoba inkosi, kodwa ekuhambeni kwesikhathi wathothwaphi Jerusalema Bethilehema Jesus. Indaba enkulu uthi ngolenkosazana luphakathi kwey'nkomo nezimvu, lubheka impahla kayise ukuthi enesilonda yiphi, naye kanjalo ifaka umnazaretha obomvanyana wasekuthiwa uphi usibanibani, walethwa esibayeni emkhombeni wezinkomo. Kwathe befaka amasudu behamba ngey'moto ey'cebezelayo abade abanamahlombe, kwathiwa uJehova kabathandayo. Namhlanje kunjalo. Bantwana benkosi kade kukhona insizwa izolo lokho. Yathi mayifika uthimeni enkosazana igula. Lofika lokusisa amabhodlela amathini. Lwathi le amathathu. Lwathi le
ulasekuseni, leli elasemini, leli elantambama. Ulidle ubusuku bonke. Yagula le nsizwa, igule almost 24 months. Yasina, yathi mayisina, iqaliye yamela. Yasina le nsizwa, yathi mayisina yaqala yeza esithebeleni. Yathi mayifika olunye usuku, nami ngikhona, ngifika kulelo thempeli. Ngase ngibonga, ngaya kumngane, ngabonga, ngathi nkosikazi, uyinkosikazi ngempela. Ngoba ngiyazi ukuthi le ndoda ibisifaka amanabukeni, kodwa usamuyenyanye. Wenza yonke into. Ngiyazi le ndoda ukuthi ibisiyishiya ingaselutho. Bese sikalela indlela ukuthi ihambe. Thema ivuka lapho, tatazela. Yazi ukuthi umlenze amqinile manje. Yathi qinile. Yathi lo, akusiye uThixo. Yathi mshuyise, wangasiye wayengafanele ukuhlala emhlabeni. Bantwana basezulwini. Laze lalikhuna izulu. Laze lalikhuna izulu. Ukuthi usebenzile. Unjalo, njengoba ngisho ngithi, bantwana benkosi thukuthela, iyabulala, enjabulo, wathi u-Isaya, awufundele encwadi ka-Isaya. 38:1, ngifale ngiyeke. Angiphathe sengibheka. Ncwadi ka-Isaya 38 evesini lokuqala. Ngalezo zinhlungu Hezekiya wayegula ephansi kokufa. Umprofethi u-Isaya indodana ka-Amozi weza kuye, wakhuluma wathi kuye, uJehova usho lokhu ukuthi yalalela indlu yakho ngokuba uzakufa. Akawukusiza. Kufika umprofethi kaThixo, uHezekiya egula. uNkulunkulu uthuma umprofethi u-Isaya uthi layela endlini yakho, isikhathi sakho sesiphelile uyahamba. Khona uHezekiya yajika le ndoda, bantwana benkosi, ayababheka abantu abafulathela, yabheka umonda, yathi Nkosi yezulu nomhlaba, khumbula okuhle engake ngakwenza emhlabeni, uphenduke manje kube kusha. Yathanda umthandazo ojulile. Yathi mayiqeda lapho ithi ameni. Wayesethi umprofethi kaThixo uthi Jehova ngizwile ukukhala kwakho, ukunezezela 10 leminyaka emihlanu. Amen. Wathi mayiseshilo wajabula Hezekiya, waba excited. Injabulo yakhe yaze yeqa. Yathi mayiseshilo esenza idili, akazi ukuthi wamemeza nehlobo nobani kwasha wacima. Injabulo isize yeqa, akabe ngasaqeda idili wahamba. Injabulo yeqa yadlulela. Yabonga sihlobo sami. Ngosibusise nizwe. Umsebenzi mkhulu. Phakamani bantwana benkosi, Inkosi ibusise ukugqa kwebandla. Ngicela ubaba ozongihlabelela isihlabelelo sika 61:64. Inkunzu